Kangli Pautang Ming Tabili Sumutaram Oxeri Pausi the Impom Oiba Maru Paukara update Tozeri Ahan Bada Manipur da President Rule Thamgibaga Lunana Manipur Legislative Assembly suspended animation that Thamkre. N billion Nasi Minister Pamdagi resigned to Matung Ngarang Asi President na PR Thamle Haina India ke President Dorpati Murmurna Loktorakre Adum Oinamak Manipur Legislative Assembly Amuhana Hingat Payaba suspended animation da Thamkre Kumja Lising Chamapani Matoi State Asida President Rule Thamba Handaki Asi Taraga Taramatoirak Subaning Asi Nuntil India ke President Dorpati Murmurna Thopa Gadget Amada Hauzik Manipur Lengaki Oiba Pibam Asiki Matanga State Asigi Governor na Pirakpa report Amada Atai Paudam Singh Kumna Yengsilaba Matung Indian Constitution ke Article 356 ki Matung inna State Asida PR Thamle Haina Loktorakibani Center na local liba Kongtang Asik BJP ki State Lenghangna Chief Ministerial Candidate Puthokpa Ngamkidraba Matung da Loktorakpani N billion na Center ki Lusingba Singa Delhi da Unaruroba Matung Mahang Masa CM Pamdagi resign Taukibaga Chirol Adu Governor da Pisin Kibani BJP ki North East in charge Summit Patrana State Asigi MLA Singa Loinana Kayarak Hana Kana Nakrabasu Chapchaba Ware Amata Loba Ngamkidabani Prime Minister Narendra Modi ki USA Kongsat ki Halaklaba Matung State Asigi Chief Minister Ama Khalaba Yai Haina Thajana Rambani Ningsingwa Yabadi Constitution ki Article 174 1 gi matung inna State Assembly asi makhoi gi aroiba sitting matam adudagi tha taruk hendoktri ngeida pangthokadabani haina palli Manipur gi oina aroiba setting asi kumja lisingani kunmari gi October 12 oiri State asigi oina budget session su haukiba ningthokaba numita puthoknaba matam lemnakibani adubu Chief Minister amati mahagi Council of Ministers sing pham thadoknakibadagi session adu yaithoktuna lakibani amaromda ngasi thokliba PR gi gazette asigi matung inna assembly dissolve tawroi suspended animation gi makada thamgani assembly dissolve tawragadi parliament session da khanagadabani PR gi makada assembly dissolve tawba amadi dissolve tawdaba haina ani lairi hojik thokliba Order the Assembly dissolved Toba Haina Panba Laitri. Assembly dissolved Toba Taraga the Union Cabinet Amadi Parliament Ki Ayaba Changi suspended animation PR October Kerbanina Q caretaker CM Gi Hak Laikidre Hari Lonana Tha Anigi Manunda CM Kanduna Assembly Hingat Hanba Yai Hari. Makatarakpa Pauda Nahan Imphal Thadokiba MLA Bisorjit Ngarang Imphal da Halakre BJP gi MLA ani gi maraktagi center gi Lusingba Singna Manipur gi CM khalakpa yabagi thajaba nakna leire hari Chief Minister N billion CM phamdagi resign tawkraba matung ngasi phawba anoba Lusingba ama kanba ngamdana leiri hojik phawbada BJP gi MLA singi manungda kanglop mari thongna kem tawna Chief Minister oinabagi lalong kanna chathanari Prime Minister Narendra Modi na mapaleba ki khongchata leiriba asi February 15 da India da thorakadori hariba numi asigi manungda BJP gi MLA singna anoba Lusingba ama khannaba hojik yamna kanna honari cherak asida ngarang Thongju Kendra gi MLA Thongam Bisojina Imphal thadoktuna Delhi da paisin khiba adu ngarang ayuk amuk Imphal da halakre hari mahagi khongchat asi center gi Lusingba singna Kaurakpadagi chatlibra natraga marnai oiba thabaki damakta chatlibra haibadudi chapchaba khangba ngamdri pause asina phangba pawgi matung innadi Thongam Bisorjit ngarang numidang pung 5 helakpada Indian Express ki flight number 1X1143 da Imphal thadokibani mahangna tongkhiba flight asi Guwahati via Delhi gi flight oibana Guwahati da Lehobra natraga Delhi tamna paisin khibra haibasi chapchana khangba ngamdri adum oinamak Delhi gi khongchat oiramba yai haina di thajanari ngarang Imphal thadokiba MLA Thongam Bisojit ngasi ayuk Indigo flight 6E2251 da Imphal da amuk halakibani hari cheraksida ngarang nungthil MLA Usam Debensu Indigo flight number 6E5022 da Delhi gi damak Imphal thadoki adubu ngasi numiyung matung phawda MLA Usam Deben Delhi yokre hari Makatarapa atopa pau amada lebaga sida oirakliba rajniti charangnaba asida KKL na wafam kaya thamlakli ngasi magleba asida honglakliba rajniti lenganglon amadi khunai asida honglakliba punsi mahing amadi marel asida kanglepak kanba lup KKL na state government amadi center lengakta wafam kaya thamladuna Manipur tugaina basilakpa khudingma kanglepak kanba lupna lebak miyang loinana thengnagani lamdam asida khundariba kanglo phurup amatana ngasigi Manipur gi apunbagi saktam tugaina ba sinba suknya yaroi chahi lising kaya gi powari de yumpham oiduna hinglakkiba asigi lamdam asigi khunai masagi oijaba thiba ngarangta lamdam
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯍꯧꯐꯝ ꯁꯥꯠꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯁꯥꯌꯣꯝ ꯉꯥꯌꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ KKLꯅ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯕꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯁꯨ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯨꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯀꯣꯇꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ स्कूल ओजासिंगी थबक तौबगी मतम चाही 62 सांगदोकहनबा यावना तोंगान डिमांड थबक ओंथोरक्तरबदी मकल कयागे खोंजंग चंगसिलगनी हाइना काउंसिल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन कोटागी माइकीदगी लेंगाक्ता सेक्शन वारोल थमलगली वाफम असी कोटागी जनरल बॉडी मीटिंग मरी लेनना एसोसिएशन असिना थमलकपने इम्फाल गे जोनोसन हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकपा जनरल बॉडी मीटिंग अदुदा तोंगान स्कूल सिंगदगी लाकपा मसिंग यामलबा ओजासिंगना सरुक यादुना एजेंडा तरुकता युमफम ओइदुना खना नैनकी मीटिंग अदुगा मरी लेनना कोटागी को कन्वेनर लोंगजम जितेंद्रना वाफम सिंग असि फोंदोखिबनी हारि मखा तारकपा पाउदा था असिगी तरा निंथौकाबा नुमित नुंथेलगी पुंग अमा ताबा मतमदा बोइरांग कंपुदा सखंगदबा सिंगना हालंबा लाइश्रम मलेमगानबगी मतंगदा आइना थिंग्रबा लालोलुब केसीपी पीडब्ल्यूजी की माइकैदगी लेबाक मियामदा वाफम खरा थमलकली अहानबमक्तदा कांगलीपाकी लेबाक मियामदा कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुपना वाफम खरा थमजरी मदुदी हौखिबा तांग तरा निंथौकाबा नुमितकी नुमितयुंगबो पुंग 12 मखाइरोम ताबा मतमदा मोइरांग कंबोगी मफम अमदे यामनु सही नौरिबा ngang लाइश्रम मालेंगांबा इलास थेनाव अपोकपा लाइश्रम इबोमचा मोइरांग कंबो अवांग लेकाइदा लैबा सिबु सखंगदबा सिंगना मिनुंगसी अमता यावदना हालंबदु केसीपी पीडब्ल्यूजी एमसी यूनिफिकेशन गा करिगुंबा हिरम अमता मरी लेनादे हाइना लेबाक मियामगी मफमदा खंगनजरी मखा तारकपा अरोइबा पाउदा कुकीदा सीएम हापलबसु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिमांड होंगलोय हाइबा पौमिलाल गे वाफम ओ जोइना यानिंगदबा फोंदोकरे हौजिक लेरिबा पॉलिटिकल की तंगदु लेतादबा फिबम असिदा पौमिलाल हाउकिपना कुकी अमदा सीएम हापलबसु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड दी होंगलोय मणिपुर की ख्वाइदगी चरांगनबा स्टेटस अमदा लेरिबा तंजा असिदा मणिपुर की मियामना ताबा नुंगाइतबा वाफम फोंदोकलकपा असि लाइबक थीबनी एन बिरेन फम चिंथरबसु मणिपुर थुगाइनबा तालिबा डिमांडी होंगलोय हारिबा असिमक लाइबक थीबनी इथनिक आइडेंटिटी लेरिबा फुरुपसिंगी सक्तम कन्नबा सीएसओ गवर्नर अमदी एनजीओ सिंगना होनदुना लागली चाही अनि सुरबा मणिपुर की क्राइसिस असिगी सॉल्यूशन पुरकनबा होनबदा सीएम रिजाइन तौनबा वाफम सिंग लाकपदगी रिजाइन तौखरे अदुबु मखोइगी डिमांड फंगलबा फावबा पौमेलाना मणिपुर थुगाइदबा यादे हाइना होनरगलेबा असि सेंटरना खंगलमगनी इंडिया पुनरिंगेगी ममांगदा अखोइगी तोंगानबा लेंगाक लेजरंबदगी मजर एग्रीमेंट की मतंगदा मखादा इंडियादा तिनखिबनी मणिपुर असि मचेत ताना थुगाइरगा कुकीगिलेन पियु हाइरिबसी कॉन्स्टिट्यूशन थुगाइबनी इंडिया थुगाइगे कुकीलेन पियु हाइबसी मणिपुर मेयाना कंडेम तौफम थोई इंडिया मर्ज तौखिबसी मणिपुर थुगाइहनगे हाइबा नते इंडिया मणिपुरना इंडियादा तिनखिबसी तिनिंगदुना तिनखिबसु नते नमफुदा तिनसिनहनखिबनी मणिपुरना इंडियादा तिनसिनखिबसी मणिपुर मचेत थुगाइरकनबसु नते चौखत लमजेलदा यावनबा तिलुबनी असुमना असेंबली की लेजिस्लेचर अमना ओइदा पादबा nganglaba phawba center amadi manipur government na karisu haidribasi india gi constitution da manipur thugaina ba yawbra hainasu phongdorakhi hairi